Minister wa urimi Franklin Mithika Linturi augite ari na wirigiro bukatha ati thiri gatigati ka MCA bambunge ya Meru na kinya gavana wa kaunti wigachokera. Akiaria na Weru TV na njira ya mwanya, Linturi augite kuri na mirandi mingi kiri ministry yawe iria ikaguna Meru indi koneka akikwethirwa kuri na thiri na ngwataniro. Oringi na augite kwina nteri nyingi cha Meru chirumiri ni mpara na kuria kari ba matura jau kumukinyira gukurukira matibo bao nikenda araniria na rais na munini wawe kenda akariba ubomba kwithira bakiamukira utethio. Boniface Mwongera na agutwa chikinya. Minister wa urimi ajanthiguru ni Kenya Bwana Mithika Linturi noritie ngwataniro empwe katika gavana Khaira Mwangaza ni msisi babunge ya kaunti ya Meru araugite nchukue werungura ministry wa urimi ina mantu ja mengine ja mega jira jabatere kwithira jekinyira kaunti ya Meru yatumba kwithira jekinyira utina ngwataniro ninkwenda mantu ya thithika as early as yesterday nontu the programs ira ndina cia ucio tethia Meru ni nyingi muno na itumba kupatithika andu ene rio and I want to go back there nontu president na atwera opportunity of serve Kenya na kinya tuisava Kenya into biria ibi bingi muno na bitumba gwikwa andu ene so ikio ntongo handa mantu yaragichwa bora kumbikana na tumba kuendelea twinde tugera. Minister Linturi akiendelea na ugite na kenerete bonene muno ngugire munyo rais Rigathi Gachagua thitiro Meru na ena witekio korwa thiri kethro icokera kenda ngugire utumbita kwithirithikite nene kaunti Meru komeriena yambiria mantu ya kaunti Meru yendete boya muno monkatai nontu already itogona deputy president na karitende na members of parliament na karitende na MCAs so iwe kofia nani wetu for now so no initiative mbumba ku support kuendelea nayo so anything outside the arrangement ya antu baraba mandate ni antu na pakuelewa sheria na extent ya nguira babu ikuthita ibo babwiri ukaranthi there is nothing so much kana ya manne ya umbukure mu MCs na ngabana bakaranthi na MPs bawatanira so initiative ya president na ereli ndito deputy ya ku reconcile antu county assembly na ngabana is the initiative I think I support na nyonkwenda tuendelea nayo. Minister Linturi nigikeno kirimishe mune mingyo akiuga mugaru na minister bubange bakorokete style mwe gwitangogi kwithira gitani na magavana no ntungo ingiche mantu joremi shirikiri thirikari shitora na nonto bogitumi yekenande nyume kwithia mushemone na magavana muri mothiru mushemone jongi na bojurigiri kwithira joikarika mweri jo twetete araba kethira bakiarire mantu ja mange joremi kaua majani eria mira na mantu ja ndethia tere amwajo mirani chinchiti already na bei antu arimi kwali abo baimbira the happy nontu bei isititie na in another 2 weeks kana 3 ngetha nginga seta new regulations sema antu ya management ya mira I sent them yesterday last week na committee kwa team kwa ni batrimanite I think tarehe 25 this week na director na committee ya delegated legislation ya parliament kenda bangiri on them and then ungasit them at the end of the month. Kenge Minister Linturi na shokete oriento bakumarotero wa Meru ni nyakaunti dharakanithi baraba kuyanirite akaunti ya kitu nyakaunti Isiolo na omba kwethira binyirikite impara bagakira bamukinyithiria ntomwa nawe akethire batetheria guke otwiga kuri untu kwina mpara irie neu na antu atuto untu tutukwenda ni mbonde yakwe mantu ampara let me know ibambire I'll talk to the deputy president to mobilize fund irio bio twabaikiria ninkume uni ngombe tete embuko ya na irio ri mauntu na yarario so tu na irio enough pia wakikisha utimu muntu ugwa na tubatetheria at the same time twibera bachoke rumine na kinyankari chauti kingaba nasiba nao ndamenya niku tone watu collaborate tunga nke reporter Antosharu TV weekend kuma aje kingina ngina kifuke Nairobi mbita Boniface Mwongera.